Edem skoro mir të mensar, pralalen penalen. Ko akava video ka продолжи на комате. Комате панчто глава сем. Авдие ka читина, хем хари ka киралафи, таро мате панчто глава, таро бишу јекто стихо, джико крајо, кјака е глава. Значи, таро бишу јекто стихо, джико саранда автото стихо. Ајде те читина цело, па после ka кира хари лафи одотар. Значи, акавај е Исусе скоро проповед ки гора, нели, веќе почмингја и проповед, а ка те продолжи нела. Шунген дека сине ленге вакер дое пура ненге. Ма мудар, а кој ка мударел, ковол криво англосудо. А ме ваки работу менге, дека секој, кој делапес ки холи пе пралеске бизо ништо, ковол криво англосудо. А кој ка вакирел пе пралеске, чуче шерескереја, ковол криво англобаро судо. А кој ка вакиреле биго јакереја, ковол криво башико јагакоро пекол. Значи, хари по романо те вакира, ако вакире те пралеске, например, дилинеја, нешто агјар. Ако вакирелеске дилинеја, а да ба мангелата вакирала кате. Добро те продолжина. Агјар, ако ингарејат лодари, ко олтари, хем спомни неодори дека то прал, и силе нешто против туке. Муклеодори тлодари, англо олтари, хем джа прво смирин тут те пралеа, па тогаш ава, хем де тлодари. Сега те шукар волја ко тло противнико. Джико те сијан панда олеа ко друмо. За да мате предајнел тут о противнико е судијаске, а о судија е служителеске, па те фрден тут ко панлипе. Чачева ки работу менги. Наети клјове одотаре. Джико те на исплати неа хемо последно денари. Шунген дека сине ленге вакер дое пура ненге. Макер прелюба. А ме ваки работу менги, дека секој кој дикела ки джувли желбаја, веќе кергја прелюба олаја копло срце. Ако тли десно јак чивела тут ко грево тепере, икала, хем фрдела тутар, со скетано пошукар те пропадинел јек дел олтарото тело, отколку целото тело товол фрдимо ко пекол. Хем ако тло десно вас чивела тут ко грево тепере, чинле, фрделе тутар, со скетано пошукар те пропадинел јек дел олтарото тело, отколку целото то тело, те джал ко пекол. Исто агјар, сине вакирдо, кој ка му кел плеромња, нека дела лил баши развод. А ме вакирава ту менге дека секој кој му кела плеромња, освен баши прелюба, чивелала те кирел прелюба. Хем кој жени нела пес агјар напушти ме джувлјаја, кирела прелюба. Панда шунген, дека сине ленге вакир дое пура ненге. Маде совля ховавне, а икерлен англо господари те совля. А ме вакирава ту менге, маден ту мен совли никако, ниту ко небо, со скитано девлет скоро престол, ниту ки пув, со скитани телало лескире пренге, ниту ко Ерусалим, со скитани дис е баре цароскири. Накаде тут совли нико тлошеро, со скинашти нијек балте кирела парни или кали. Него тумаро лафи неко вол оја, на. Сојтано повише таро одова, таро била чотано. Шунген дека сине вакердо, јак јајкјаке, хем дандеске. А ме палем вакирава ту менге. Ма противинен е била чеја. Него, ако некој кувела тут китли десно чам, иран леске хеми јавер. Ако некој мангела те суди неопестуја, хем те лел тутар тогат, мук леске хеми наметка. Ако некој чивела тут те джаолеа јек километар, ту джа дујолеа. Де околе со родела тутар,
хем ма ирантут околестар сом ангела борджи тутар. Шунген дека сине вакердо, манг те паше, хем мрзин те душмане. А ме вакерава туменги, манген тумаре душманен. Хем молинен тумен баше окола со малтретиринена тумен. За да то овен чаве тумаре дадескире, кој тано ко небесија, кој кирело олескоро кам, те та кирел упро обилаче, хем упро шукаре. Хем дела бршиме праведнонге, хеме неправеднонге. Соски ако мангена околен кој мангена тумен, сави награда иси тумен. Зарем хем о цариникје накерено од ова исто. Хем ако поздравинена само тумаре прајлен, со појавер керена. Зарем накерени исто хем од цариникја? Хем агјар, овен совршена, царсој тано совршено тумаро небесно дат. Амин. Значи, прајлален пенален акате, о Исус делален пе ученикон дисаве заповедија. О пенелален ге дисаве заповедија со најверојатно звучи нена ленге бу чудно. Например, овакерала ко бишу јекен бишу дуј. Шунген дека сине ленге вакердо е пораненге, ма мудар, а кој ка мударел ковол криво англосудо. Добро, адава джанена, нели? Ама после ко бишу дујто, а ме вакерава туменге дека секој кој дела пес ки ходи, пе пралеске, бизо ништо, ковол криво англосудо. А кој ка вакерел пе пралеске чуче шерескереја, ковол криво англобаро судо. А кој ка вакереле бигогја кереја, ковол криво баши кој агакоро пекол. Сом ангелот вакерелакате, дека ако ту холјанеја те пралеске, ако деетут ки холи те пралеске бизо ништо, исто сартепене мудар гјанле. Значи, јадавај исто грево англако девел, со касуди неопе исто. Шај ко моменти као сети не холи, ама на требело та чове оте, ки да ја холи, требело те муке, а да ја холи е девлеске коваста, хем ту те опрости не. Ко Ефесијајне 4 глава, бишу шофен бишевта, пишинела, ако сиен холяме, ма грешинен, о кам те на зајдинел ки тумари холи, хем ма ден тан е бенгеске. Значи, мате на кел време, мате де шанса, а да ја холите кувол туте ко срце, после ко грево сијан, са те пене мудар гјан некас, хем плюс на нету мир, мрзинеа да де мануше, хем деја тан преко адава е бенгеске, овте керел белја туте ко живото. Значи, мате на кел време, прајлален пенален, ако исија да ја холи, Андре, одма те му кадава е девлески коваста, девла опростин манге, поможин ман, те сикавав, прошка те мангав, акале мануше, те мангавле, те опростинавлески. Емо девел ка поможинел тут, ка кирел, а да ја бути туте. Добро, Исус, со вакир јагјар, дека ако холјанеа, а да ва исто сармудариба, дали коакава вакирала јек не во заповед нешто? На, него ово објаснинела о закони, нели, со веќе сине, ов кирелале појасно. Ко Мојсескоро закони пишинела, нели, ма мудар, а кој ка мударел, ковол криво англосудо. Нели, о Исус цитиринела, а да вас стихот таро опурано завет, таро Мојсескоро закони. О јудејција, поготово о фарисеја, кој си не јек посебно религиозно група јудејска водачија, нели, о фарисеја. Ола кобаги и киренај не о закони, ама само авриалдан, те сикавел пешукар, манушенге. Ама да вас со мангла одевел, одоле со денгјаме на кава закони, ола на керге. Например, ола шај стварно на мудар геникас, директно, буквално, ама ко срце мрзинена, накерена нека саја лафи, например. Хем шај планиринена сарте керен, примеро Исус те мудар гевол.
Значи, ака те о Исус која заповед, навакирал нешто нево, него мангелите сика велен дека на не бути само о заповед авриалданти кера, него хемте дика о срце, или мисла. Нели и мисла сој си палал ко заповед. Со мангело девел, амен то ова, Андреј ко срце, ко мисле, ко понашај. Хем адавадате кера. Баш јакава и си ек шужо примери, баш и акава сова кирием. Ко порано завет, ко Мојсескоро закони. Ко закони пишинала дека ако ту мудар гјан некас случајно, значи ненамерно, на мангланте киреја дава, на планирин гјана дава, дека и си тогаш неко бор посебна диза, кај со дозволимој тути на ше, хем никој насменела те пипинел тут. Значи законски тусијан заштитимо. Ако на шеко акала диза. Ама, ако мудар гјан некас, хем си не тут омраза кото срце, значи намерно кер ги надава, мангланте кер ја дава, тогаш смртна казна и си тут, ка мударен тут. Значи исто дело, исто мудар гјан некас, ама о резултати на не исто. Зависи тарото срце, тарото мисле. Добро, ака на тира намен ко Матеј Панш, ко ака на бишевта, хем бишов тото стихо. О Исус цитиринела панда јек заповед таро порано завет. Хем после објасни невеле пообширно. Пишнела агјар. Шунген деке сине ленге вакердо пораненге, макер прелюба. А ме вакеравату менге дека секој кој дикела ки џувли желбаја, веќе кер ја прелюба олаја копло срце. Значи, на само те накере физички прелюба, него хем мате дике ки ја џувли желбаја, нели со нанети ромни. Чак мате дике, мате мисли не, погрешно, соске спремо ко девел, а давај исто прелюба, соске кото срце, или ки ти годи ту кере лаја прелюба. Значи, о Исус коела буд хор, ко амаро срце, ко амаре мисле. Добро, после сова кирела кате. И си баш и совля. О Исус подсетинела мен дека амен насием девел, нашти ните джана иднина соколол, ните контролири на иднина. Ема далески на нешу карте да совля. Соске наштите джана со какера, со најте кера. А далески вакирала ко трианду тато стихо, тумаро лафи неко вол, оја, на. Сојтано повише тародова, таро била чотано. Добро, после о Исус вакирала дисаве лафија соперена ко закони манги паскоро. Некој агјарвики не на акала заповедија. Например, ма противинен била чеја, манген тумаре душманен, молинен ту мен баш окола со малтретиринена ту мен. Значи, место тирана билачи паске, тирана манги паја, шукари паја. О народо научекој не надава, ама агјар кер ја коркори о Исус, агјар какера аменда ако си лескере. Нате дара, нате холјана кога малтретиринена мен, него сикаваја мангипе. Буд пути прајлален пенален преко адава мангипе со сикаваја мен, о јавер мануш шајка покај нелпе, шајка промени нелпе. Добро. А катеко последно стихо, кјака е глава. О Исус сарте пене вакерела сакала заповедија накратко, кој ек стихо. Пенела агјар, ко саранда овто. Хем агјар, овен совршена, сар сојтано совршено тумаро небесно дат. Значи, прајлален пенален, о Исус джанела, учукар дека мен сармануша насием совршена, дека сием грешникја. Ама сепак, ов вакирела менги това совршена, ко амаро понашај, сар амаро небесно дат. Сар ше овте вакирела менги асако нешто. Шајджи јака на тушу нејакала заповедија Исус ескре мисли неја
дека акалата не буд паре, кој шајте и кера акала. Соски на не само Авриадан, него Андреј, кото срце. Морате ове са чисто, са угодно аглако девел. Добро, акана, коакава последно стихо, јасно е дека воопшто на не е возможно. Ама, о Исус шајте вакирала менге ти кера акала букја, акала заповедија. Хема мен шајте и керален. Соски ов коркори живинела кија менде. Хем преку вера, ако прифатин гјанле сато спасители, ту шајте кера акала букја. Соски на не ту со киреја бути, него ов кирела бути ки туте. Ов живинела туте преку о Дух Свети, нели преку о Дух Олескоро. Хем ов промени неламен, прајлален пенален. Ов деламен сила, хем манги па те шајте живина агјар. Оја, амен труди најамен, амен пази наја, ама на неамен сила, амендар. Хем стално родаја овте кирал панда повише бути, аменде. Ме шајте вакирав манге, ме дикава манде, козомо девел променин гјаман, ако дикава, например, биш бершан гледер, чак деш бершан гледер, насиум исто мануш, прајлален пенален. Хем ов кираламан способно те кира акала букја, сој пишиме кјака е глава. Ов кираламан способно. Хем ме киравален, акала букја, шај слободно те вакирав, ме киравален, козом джанава те кирав. Шај околва берш, касика велман панда нешто со требела те промени нав. Хем одевел ка промени нелман, панда повише. Ама чико те джанава, значи козом джанава, ме и керава акала букја, надека месиум шукар него о Исус стано совршено хемов живинела киманде. Значи о Исус шајте вакирала менге, совршена това. Хем ов шајте очекуј нел, дека стварно ко ова совршена козом джанаја. Значи това послушна спрема кала заповедија. Соски ов коркој живинела менде, овија менсар, хем ов кирала бути, а на амен. Одевел нека благослови нелту мен прајладен пенален, одевел нека промени нела мен, панда повише саринен. Амин.